gimana? Kayaknya mau mal ke mana? Ayo gimana ya, samper yuk. Ayo dah. Aja aja pulang ke mana? Ayo pulang. Cabit, Bid, cabit, Bid. yuk. Ulin ayo eh. Sari adak aya naon? Dia, yuk ya. Ini nih, kemana nih? Yuk. Ya, belah dituan tuh. Aisyah kunaon bangun galauan amat. Aja tuh kos biasa na. Heran lah. Wah, siapa kemikiran si Astutinya. Udah ke berparusin asana. Daripada parusing, mending urang lelempangan yuk. Kemana ke yuk? Tanya. Elah daripada parusing di imah kemana baik ya lah. Parusing ya. Berangkat yuk. Ayo. Kedeng tuh aing nyokot peci heula nya, sakedeung. Ayo dak berangkat. Ayo berangkat. Mandi tuh lumayan ya asang bahan mantap. Segar ya mandi. Woi. Saya kerawan sih dinya ngintip aing silnya. Ya ada yang ngintipan aing, pajar wadon meureun aing. Ya, banyak bikang eta. Foto panetuga. Duh, coba bae bikang eta sial apa saing bae ya. Duh, terang beruntung isukan jajal di poe ieu. Engkok nih ka pos belen lah ngasolen lah. Kabeh yuk. Karem jada. Jadi yang cewek, pengen nenek gayung. Babangsat. Tuh galau meureun nyananya. Kembalikan yuk. Ayo. Woi, naon? Ngalamun bae. Dadak, ya lah. Foto ke ngalamun pae. Bae aing ngalamun bae. Singan amat sia. Aisyah mantas di mana dak? Kita nyamper Jabid ulin. Nyelebutnya galauan jasa aja. Sik kunaon di serangan bae deui.
aing boga misi rahasia ya dak tadi. Mantap lah. Aisyah kunaon deui beut galaweun amat, mikiran astutis ya. Oh iya aing mikiran astuti terbalik-balik. Aing manangguan. Wah, doang na ya budak tadi ngintip aing tah budak tah. Wah, iya sih tadi ngintip aing yo. Lain. Oh, tadi misi rahasia ngintip nu mandi. Apa mah apa?